ljudi, danas ću vam pokazati kako instalirati Minecraft P. Sad ću vam pokazati. Ukucate, ja sam već to isprobavao, Minecraft Apk 0.15.0, to je na telefonu na Minecraft. Onda trebate da uđete ovdje, ima ovaj način, i kad uđete tu, malo, koji sam ušao u stranicu, Minecraft, evo, već 0.16, 0.15, šta već. Evo ovdje kliknite start download, ovdje na apknude.com uđemo. Evo ova stranica. Sad instaliramo. Ja sam ukucao 1.16, evo ok, ću kliknut da ponovo mi instalira. I kad instalira zvaću vas ljudi, da ne dužim toliko vremena. Evo ovako, instalirali smo ga i sad ćete vidjeti šta se radi. Ponovo sam instalirao Minecraft. Samo pokažem, evo, instaling malo trebate se sačekati, ali nema puno da se čeka. Sad ćemo malo da se čekamo. Evo ga. Open. Evo ga radi. Evo kad ste ga instalirali možete da ga sad igrate tako. Evo imamo. Ovo je moj stari onaj. Sve tu ima bez problema. Tako da to je to za ovu epizodu. Nadam se da sam pomogao i nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, like, subscribe i share. Samo da ovo izvadim. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao ljudi!